futhi mina ngisuke limuntu manje-ke kwangikingi ukuthatha ibandla lakithi sewuhlalisa namayeba leli bandla lizimele engabe ushumayela ngojesu uyazi thina bakwashembe kungcono mhlawumbe wethu waprofile ufika isikhathi la wovela khona wasebabani abaningi nami ngiyokubuyela kwasebabanini kodwa kwasekuba khona-ke impendulo ebithi okuwena yena ongonala ngokulandela amakhosi kanti futhi bayasha abaningi balibandla bathi kuyofa shembe kuhlale shembe kufe shembe kuhlale angazi-ke laba sebaqhamuka-offside ukuthi kwezinjani ingcono-ke lomqhamuka offside-ke ungali nami ngoba mina ngideni wena uyabona uma ushumayela uyokhanda abantu wafaka abantu emsulweni ohamba amazashona ekwalasha uyabona mina ngimanafanafa yitamba kodwa leyo ngiyakwazi inamathunta angimazi lo baba akangazi kodwa ngendlela esengijwayele ngayo kwathi siyazana yabona futhi uma uyikholwa ngeke ungitshele ukuthi uyikholwa wena usazonda omunye umuntu uzonda ungamazi angazi vela mina lomuntu engizondayo usathi ushumayela ngami nje uyangisaba ngoba into eshuyelwa ngalowo Johane ukuthi nami ungithatha ungiyaphe njengoJohane ushembele usuke ushembe ngeke ngezinto ey'bonakalayo lona mina ngiyayitshela ukuthi hayi ungasabi asabancane laba nginabo kusezinqwaba.